2001 жылғы. Объем 1.5. Коробка механик. Телефон номер 0557 86 10 90. Assalamualaikum. Бағасы қанша деп отырсыздар болшы? 120. 110-ға бересіздер ме? Берсек клиент келсе. 110-ға береді екен. Кешкі салондар аудан жақсы, таза. Дөңгелектері қышқы. Жаңғы дөңгелек екен. Hyundai Unası. Бұяқа кімнен келелік ме, тарталық ме? Мына тарап тарталық ме? 96 жылғы объем 1.5. Asfalt 78. Telefon номер 0220 63 57 90. Assalamualaikum aygılar. Bağısı kaç oldu bu oluşa? 60 mı? 55 görürsüler mi? 55'e berediğin, sülüste boladığın. Havalı, taza. Matiz Unası abdan жақсы. 2003 жылғы, объем 8. Telefon номері 0706 35 75 63. Коробка механик. Машина сіздер көбі? Жоқ. Дөңгелектер қышқы. Есі жоқ екен. Салондар кожный салон. Hyundai Unası 95 жылғы. Объем 1.5. Telefon номері 0771 93 93 90. Lanos, ақ түстегі Lanos Unası. 97 жылғы, объем 1.5. Бағасы 100 000 сом. Телефон номері 0777 85 95 46. Ақ түстегі Tiko Unası 97 жылғы, объем 8. Бағасы 65 000 сом. Ақ түстегі Matiz Unası 92 жылғы, объем 8. Коробка механик. Телефон номер 0500 30 20 00. Assalamualaikum. Бағасы қанша болады? 90 мың. 90 мың. Бағасы 90 мың сом. Audi 100 Unası ақ түсті. Дөңгелектері қышқы. 88 жылғы. Объем 2.3. Telefon номері 0779 62 62 62. Коробка механик. Ақ түстегі Tiko Unası 96 жылғы, объем 8. Коробка механик. Телефон номер 0708 60 66 97 66 66 39. Бағасы қанша болады? 60 кем var. 60 кем var? 60 кем var екен. Tiko Unası ақ түстегі 95 жылғы. Telefon номері 0779 90 41 39. Assalamualaikum. Бағасы қанша болады? 70 мың. 60-ға бересіздер ме? Клиент келсе. Беріле. 70 а? 70 жылғы береді екен. Апалы жақсы. Көгіш түстегі Nexia Unası 2004 жылғы. 96 объем 1.6. Telefon номері 0708 82 20 72 10. Есі жоқ екен. Assalamualaikum. Бағасы қанша болады машинаның окончательно? 80 мың. 80 мың, а? 80 мың сом. Opel Unası 91 жылғы. Объем 2. Telefon номері 0778
28 Qara tusdagi Opel Unasi. Qizil tusdagi Matiz. 2003 yılki объем 8. Telefon nomeri коробка mexanik telefon nomeri 0770 42 95 02. Döngülökleri qishki. Jiguli qizil tusdagi 07 Unasi. Bu жақты biz tartibmiz. Anda mesela biz japalaq buna bazarın içine girip bunalarda tatmoqchimiz. Kanalga qattangizlar. Like'tan basыңызlar. Matiz Unasi 2006 yılki объем 08. Коробка mexanik telefon nomeri 0588 33 00. Assalomu alaykum aka. Bazı qancha bo'ladi bo'lishi? 170. 170. Sülesi bo'ladi-da. Sülesi bo'ladi. İçki salondori da qobdan yaxshi, toza. Materialdan döngüloklari qishqi. Bu da Matiz Unasi. Avtomat. 2005 yılki объем 08. Masleni 0551 92 86. Maşina Koreya'da. Bazı qancha bo'ladi bo'lishi? 205 mingga beramiz. 205 ming. Sülesi olur. Bo'lishi 205 ming. Bo'lishi 205 ming. Döngüloklari qishqi. Kechki salondori da qobdan yaxshi. Bası 205 ming so'm. Bu da ko'k tusdagi Matiz Chevrolet Unasi. Свежий Paragon'da Chevrolet Spark 2007 yılki объем 08, расход 78. Bazı договорная, telefon nomeri 0553 44 48 41. Assalomu alaykum. Mana sizlarga bu aka, mashina. Mashina sizlarga? Mashina esi jo'q ekan. Matiz Chevrolet Unasi. Matiz 3 2008 yılki объем 8. Koreya telefon nomeri 0553 36 66 70. Tamam, mashina sizlarga emasmi? Matiz 2004 yılki объем 08, telefon nomeri 0559 99 22 54. Mexanik telefon koreyskiy. Matiz elektropaket 2005 yılki объем 08. Telefon nomeri 0501 0501 77 63 85. 6. Mashina kimdagi sizlarga emasmi? Bazı qancha bo'ladi bo'lishi? Bo'lishi 200 ming. Bo'lishi 200 ming. Sülesi bo'ladida, sülesi bo'ladida. 200 ming so'm. Bo'lishi 200 ming. Ichki salonlari kojniy salon. Amalı yaxshi. Bu da Matiz Chevrolet Unasi. Matiz 3 2009 yılki объем 08, Европейс mexanik telefon nomeri 0990 69 59 20. İçki sodadan koş koyun. Assalomu alaykum aka. Bazı qancha bo'ladi bo'lishi? Bo'lishi 270. 270 ha? Bo'lishi 270 ming so'm. İçki salondori materialdan yaxshi. Bu gürok tusdagi Matiz. Mashina sizlarga ko'p aka? Bo'lishi qancha bo'ladi bahasi? 255 ming. 155 ming. Европейс mexanik telefon nomeri 0707 77 05 15. 2003 yılki объем 1. Sülesi ola içine düşüşler var. Döngülökleri qishqi. İçki salon doğru. Yaxshi materialdan
Qizil tusdagi Matiz Unosi 2004-yilgi объем 08. Расход 5-6. Telefon nomeri 0 707 77 05 75. Qarorga mehmon. Assalomu alaykum. Mana mashina sizlarga emasmi? Boz qancha olib? Bo'ldi.